4 türlü adam var deydi. Allah Teala alarında beyişke kirgizbeydi. Beyiştin baylığın, cıgaçının körsetbeydi dağın dedi. 4 türlü adam deydi. Oşolardan birisi bol araka berip ketken adam deydi. Öte arakta köşüp ketkenler var mı? Barısını sen unuttum. Antkeni bu aram bolsa da bilip duruşuyor. İkincisi süt korduk. Üçüncüsü jetimdin akısın jegendik. Alemi dördüncüsü atenege ak bolu deydi. Buldağın 5'e kirmeydi, bürok tövbe keltirgen bolsa Allah'ın keremi deydi. Bürok bilesiniz, biz aşağı akide sağlam dele ötüre jürüyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Lillezine ahsanul husna ve ziyade." Жақшылық қылғандар үшін бейішті дам ең жақсы нәрселерді береміз, және андан ашықшасын да береміз деп. Оша зияда деген нәрсе бұл бейіште Аллахтың жамалын көру дейді. Аллахтың жамалын көру дейді. Бізде ошол кейбір мәселелерде келеді, кимде-ким ата-енесін наразы қылған болса, бейішке кирери кирет, бирок бейіште Аллахтың жамалын көре албайды дейді. Анткени жума сайын базар болот экен. Аллахтын жамалын көрүү деген базар болот экен. Элдин баары жыргап, ошол жерге барып Аллахтын жамалын көрүп, рахатка батат экен. Ата-энесин наразы кылган адам дейт, ал жерде рахатка бата албайт дейт. Аллахтын жамалын көрө албайт. Себеби пайгамбардын хадисинде келет. Аллахтын ыраазылыгы ата-эненин ыраазылыгында. Аллахтын каары ата-эненин каарында деген хадис бар. Ошондуктан биз ата-энени ыраазы кылышыбыз керек экен.